Nonda tadu langsung pastoret nilitum daktar langsung monduli pensetame nona langsung pelang sandi Jisu anong pen Jerusalem tidak langsung hampir le setelah rupen hampun jusi Jisu pan kan kembung sontok si nilitum monduli Arab kan pensetame proses ondam lo nilitum mangri yang don pensi nilitum kado keweta nilitum Yesus Kristus along ahok pet lo kitip lo bang teksi ni cuma nutin sekame langsung suteli nilitum kon lo lasi cokli munduli akangan nilitum proseson dam lo munduli semat anpen lasi kado keweta nilitum pen curu lo dapuson munduli pen kitip kon ada mekating Bate presbyteria synod pen bihing kagay make a constitution natin kapiyud kapiplex hekapotse kado kabelong ta judul natin yung Yesus Kristo akang hona kay Kristo hejime kabiduna anam jodong sana kiring ada anam nang senengang som kedoban non kiniani ko anak kancuru ninting nanggi nang hejime nang hon penajokse Dabang sope suluk sudak kamata kapte meme pendang loki sukune doan pen itu pan piok si nang monliarat mua sang kiplang tangan pen pini yarni nang nong kiti pen Jerusalem kedam labang sopot senitum ta cihok ring dok pen punak panakang tum nang panakarne son nitumang riang donisi pen jeng toy jeng ni isi hosana Walam tepensi nitum nang nong pitilo hempu na herjeme pitha nona nutin la penabang putin na kereng akailong arniwang nitum giklemalong gedam malong kamantha kayadi kido kithak la kado kabelong tanang herjeme ang kang long bira pethe sa tak mantha prememe kisugun awor krem to monar ni ketot an pen pan piokra kai ke porani yahud nang nong nang lun nang lam phan an so se kirung pang tuilong kapang Kepithilong lapsan hejme nang tuhan pitha anjot kali nitum proseson nam dera pipen nitum yang sukisik tang oko farman kicuji kijunji na wang so putak na hejme pira kicu kijun pen anso se nang lun na penang lam nang ron nang anakan kamatha ki klem u na jakong bidi kicilong i hejme nang tuhan pitha kicok jada itu nang no ke klang andiatha hem puji sumen pen se chordom lo amen Olha pô.
Hosana Nabi Sepo. Membuatkan selamat. Hosana. Sampai Hosana Nabi Sepo. membuatkan selamat. Lại văn nát bộ. Udah kan lang nih, ulo ko mati.